hari amajambo numva akomeye ngomba kuvugana namwe mwaka kanya. Icyambere, ntabwo twaje gutita cyane gusokoroza cyane gusokoranya. Icyo kirundi kirumvikana. Nagiye numva abantu basokozanya cyane ngo dutite n'ibintu baba bariko barakora byo gutera amabataramira ko kugira ngo bagere mu mwanya wo kurya cyane wo kuryama, nta kintu na kimwe bizana. Ibitito twe ntitwaje gutita, ntabwo twaje gusokozanya. Yesu adufashe cyane. Kandi n'ijambo ndakubariye ry'ubwenge, ntabwo twaje gutita, ntabwo twaje gutakaza umwanya, ntabwo turi kwirigara, ntabwo twaje umwanya urarengana hama tuze gutaha, ariko hari ikintu umwe wese cyamuzanye. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, nagiye mbona ibintu byose hari ibintu bihomba. Nta kintu na kimwe nabonye ku isi kidahomba turetse kimwe gusa. Hari abantu biga amashuri bakayarangiza za kaminuza, amadoktora, bahejeje kubyiga bakaca bicara bakazorinda bapfa ata kintu na kimwe babonye. Mbega ibyo birashoboka? Hari umuntu ashobora kuja kudandaza akaja za Dubai, akagenda mu Bushinwa, akagenda ahanga akazana amamorke, akadandaza agakura agatera imbere, ariko iherezo ibyo yadandaje byose bigahomba. Yari uw'imbere agasigara ari uw'inyuma. Mbega ibyo muramaze kubibona? Umuntu arashobora kugura inka nyinshi zigapfa, umuntu arashobora kurima amatongo menshi agahomba, umuntu arashobora kugura imiduga igapfa, akubaka n'amazu, rimwe na rimwe agasenyuka cyangwa akamupfira ku busa akaguruka. Muramaze kubona amayetaje bari yururutse? Ibyo birashoboka. Ibyo byose ni ubuhombo. Isigura ko ibintu byose irashobora guhomba. Kirumvikana? Ariko hari ikintu nasanze kimwe kidahomba, no gusenga Imana. Haleluya. Iri jambo narivuze buhoro ushobora kutariha agaciro cyangwa kutabyumva neza. Dawidi yavuze amajambo meza, aravuga ngo kuva nava mu nda ya mama nkavuka kugera sasa sinigera mbona umugororotsi yahombye. Sinigera umugororotsi mbona. Kugira umugororotsi nuko usenga, ntushobora kuba umugororotsi udafata umwanya wo gusenga Imana. Aravuga ngo sinabona umugororotsi yahombye, aravuga ngo sinabona umugororotsi yahebwe, sinabona umugororotsi yatawe, sinabona umugororotsi yibagiwe, cyane ngo n'urubyaro rwo mu nda yiwe ngo rusegerereze. Kuva avuka ari narasaza ntiyigera abona umusenzi yahombye. Ugusenga. Haleluya. Haleluya. Ndiko ndavuga ku mutahe udasanzwe, umutahe wo gusenga. Ntabwo uzuhomba. Narivuze ngo ntabwo uzuhomba. Birashoboka yuko uri hano wibaza yuko uko waje ariko utaha uzoba hari urugero utaragerako. Ariko nimba hari Imana wizigiye, wizeye, wemera, uzi neza ko waje guhamagara, nta gusenga. Ugusenga isengesho, ndiko ndavuga isengesho. Haleluya. Isengesho ntirihomba, isengesho ntirizimira, isengesho ntiritakara, isengesho ntiribora. Oh, haleluya. Isengesho ntiripfa. Hari ibintu ushobora gutakaza, ariko isengesho ntitakara. Iyo uri kurasenga ushobora kuba uri kubahamagarira, ukibaza ngo kumbure ukavaho icyo basabye ku mugoroba ntukibone, icyo basabye mu ndwi ntukibone, icyo basabye mu kwezi ntukibone, ukibaza ngo kumbure isengesho ryahoze. Ntabwo riba ryahoze. Kibaza ngo ntiyumvise, kibaza ngo ryazimiye, ariko hari ahantu riba riko riraremekira. Ntabwo riba ryahoze.
igihe kiragera. Oh, hallelujah. Oh, yeah, hallelujah. Igihe kiragera isengesho rikazana ikintu. Igihe kiragera isengesho rikajya. Ndabona ijambo ry'Imana Korneli. Ndabona ijambo ry'Imana igihe kimwe umukozi w'Imana arasenga hariya mu byakozwe n'intumwa. Arabwirwa amajambo avuga ngo gusenga pa n'ubu byatuze bibicibutsa. Hallelujah. Oya hallelujah. Daniel ariko arasenga. Birabwira mama igihe ariko arasenga. Umwami w'uperesa wa shetani yugarikiye piyano nyinshi. Ariko isengesho ryagaduze. Ngo ageze ku munsi wa 20 ngo yumva ijambo rimwarama wa Daniel we. Kuva igihe washira umutima kugutahura. Cyangwa wari kurasenga. Kumva amasengesho yawe yarumviswe. Ikizanye nje kukubwira ko isengesho ryawe ryumviswe. Umunsi numvise ishavugeranda cyangwa ishavurikishijwe n'ubwo umuntu agatahura gusenga yaje ngaho ataramenya gusenga twamukubita tukamukosora akamenya umumaro wo gusenga. Hari abantu badaha agaciro isengesho. Hallelujah. Subiye kuba mu isengesho ni ikintu kitabona. Nashi. Amen. Abaje kudandaza umutahe udahomba. Hallelujah. Abaje umutahe udahomba mutere hallelujah. Abize isengesho ry'uno munsi ko rizakuzana impinduka ku mitima yabo n'ubugingo bwabo batari yindi hallelujah. Abize isengesho ko rizakurema ibitangaza n'ibimenyetso mu byabo no mu babo batari yindi hallelujah. Isengesho ry'uno munsi ndumva risenya buri misozi iteye ubwoba. Jewe ntabwo nza kugira ngo ndagushushe cyangwa ndakubwira ibintu nabonye. Noshaka nkashinga intahe twogerejo icyo nabonye ku isengesho. Twogerejo ndiko ndashinga intahe. Uyu mwanya si uwo gushinga intahe, ariko uyu mwanya ni uwo kuvuga isengesho, ni uwo gusenga. Kuko warumvise intahe nyinshi, ariko kumbure wo ushobora kuba utarashikirwa. Ariko ndakuzaniye umunsi ijambo rivuga ngo ushikirwe ku isengesho. Natangara Imana, reka some ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo nahawe ryanteye ubwoba. Nasanze Imana yahagurukiye abazimu yahagurukiye abazimu mu buryo bukomeye cyane. Mwene data yahagurutse avuga ngo iyo mihimbiri y'abazimu. Natangaye natwenza amatwenga yanyishe. Nanje Imana imijambo rivuga ngo izo mbwebwe. Namye nibaza ati ibintu noneho n'ibiti bibaye kuno munsi. Imihimbiri ni mbwebwe. Napfuye. Izo mbwebwe. Uyu munsi mbwebwe zirafatwa mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana hagira umuntu adusomere muri Luka 13 ku murongo waho. Ashake asome 200 yonyene irahagije. Mirongo ya 31 n'32. Haravuga ati uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubarira bati Umurongo wa kangahe? 13 aho ko munsi ndabunebwe kuri travel. Era ku
majambo abanza umutwe w'amajambo zombwebwe banzizireke hera hejuru soma ku mutwe w'amajambo babarira Yesu yuko Herode babarira Yesu agomba kumwica babwira Yesu yuko Herode agomba kwica Yesu arizwa ni Yerusalemu. Yesu acarabara ararira kubera Yerusalemu. Uwo mwanya haza abafarisayo Yesu yari yumvise ko Herode agomba kugira kumwica ariko amanga Herode yica Yesu ntiyari yamenye uwo agomba kwica n'izo ngorane. Sawa, soma rero. uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubarira bati Bamwe barazi vana ugende kuko Herode agomba kukwica. humna ugende. Arabarira ati genda mubwire iyo mbwene Genda mubwire iyo mbwire muti umve. Arasenda abadayimoni arakiza abantu uyu munsi uyu munsi najyana abadayimoni baragira barasendwa n'abagwari barakira uyu munsi najyana ubu gasubiremo arabarira ati genda mubwire iyo mbwene. Yesu yumvise intumwa z'abantu baje kumubwira arababwira ati genda mubwire iyo mbwebwe Herode kandi yari umwami akomeye azi yuko aza kwica Yesu umwami ariko Yesu nawe yari yiyizi ko ari umwami w'abantu kumbe Herode yari afise ubwami bw'abantu ariko Yesu yari umwami w'abami bose kandi ibyo Yesu yari abizi ko ariko Herode ntiyari azi uwo agiye kwica uwo ari we. Bwira mugenzi wawe ngo hariho abakwitiranya batazi icyo urimo. Hallelujah. Yes, ariko Yesu we yari yiyizi. Yesu we yari yiyizi. Yari yiyizi ko atari bwebwe izo zose zomwica. Icyo mukamenya yuko bajya abantu birirwa baraguteramirako za nama zikorwa icyo mugatahura yuko ari bwebwe. Mu Gifaransa bavuga ngo lembwebwe. Hallelujah. Hari mpamvu Yesu yari yise Herode ko ari bwebwe. Yari amuzi ko ari umunyabyaha. Kandi Bibiliya mu byahishuwe Yohana inyuma avuga ngo inyuma hazosigara imbwa n'abarozi n'ababeshi. Kandi imbwa ni mu byaha w'imbwebwe. Nari nasi nagaze. Ni mu byaha we David. Ni mu byaha w'imbwebwe no kuri kose. Kanezerewe baba. Hallelujah. Yesu amaze kumenya yuko ari bwebwe muhagurukiye aravuga ati wewe ntungoye. Musurabe imbwebwe cyangwa imbwa. Imbwebwe cyangwa imbwa ni bimwe birasa, biva hamwe bivuka hamwe bikomoka hamwe nyina n'umwe se n'umwe. Noneho rero nuko imbwa iba mu bantu imbwebwe ikaba mu ishyamba nicyo kibitandukanye ariko no gukubwa byose ni bwebwe uyikubise ni bwebwe. Sawa, iyo bwebwe iri jambo ryanyushye ryantangaje neza na neza. Uyu munsi nta bwebwe zikwiye kukibuto. Nimba Kristo Yesu atari muri wewe ugira ubwoba, ariko nimba Kristo ari muri wewe, Kristo akaba yarabwiye ibwebwe Herode ati ceceka, nawe akaba ari muri wewe ibwebwe zose nawe bari kuzibwira ngo ceceka. Yaba hari umuntu ari hano atatera haleluya.
yaduhamagaye. Sinamenya yuko Kristo Yesu yaduhamagaye. Sinamenya yuko Kristo Yesu yadutoranije. Sikerote zongenge z'abadayimoni genda muzibwire ati Kristo aracakora n'uyu munsi arakora n'ejo azongera akora. Ndafashijwe n'ukuri kose, n'ukuri kose ndafashijwe. Oya ndafashijwe n'ukuri kose. Haleluya. Ati genda mu mubare muti ndacakora nino munsi ndakora kandi mbebwe ihari nezo nzongera nkore kandi wambebwe uhari. Nahiga yezo nzokora, nzosenga abazimu, nzosenga abadayimoni, nzirukana imbwebwe. Genda mubwire iyo mbwebwe, genda nabo uyu munsi nakubwira ijambo uzakubwira za mbwebwe. Niwahura nawe ukamubonye ukaba uzi ko yagusesereje, umubwire ijambo rivuga ati data aracakora. Hari amajambo yakurariye ariko nawe umubwire ngo data aracakora. N'uyu munsi arakora, n'ejo yarakoze, n'ejo azokora, n'ahirya y'ejo azokora. Naho muri wewe uzi yuko washingiye akarimbi ariko data aracakora. Naho muri wewe hari iminsi bamuhaye ariko so aracakora. Iyo mfunga batera haleluya. Data aracakora. Data haleluya. Data aracakora. Nijoro arakora, n'ejo azokora, n'ahirya y'ejo azokora kandi mwebwe zihari. N'uyu mugoroba mw'ijoro arakora kandi mwebwe zihari. Natangaje Yesu aramubwira ati genda mubwire ati uno munsi ndakora, n'ejo nzokora. Reka rero ko uwo ni Yesu yabikoze kandi yabivuze. Ko Yesu yabivuze reka natwe tuvuge ngo Yesu aracyakora. Naho hari abaje bakubwira ngo byapfuye ariko muzanira indi jambo rivuga ngo Yesu aracyakora. Naho hari amatangazo akubwira ngo byaboze ariko nzanira irindi tangazo rero niryo bari barumvise byo ku mugoroba bikubwira ngo data aracyakora. Ndakuzanira irindi tangazo rivuga ngo data aracyakora kandi si uno munsi gusa, n'ejo azobandanya akora, n'ahirya y'ejo azobandanya akora. Oya narivuze ngo data aracyakora, narivuze ngo abaki Yesu aracyakora. Oya narivuze ngo Yesu aje gukora. Iri jambo ni ijambo ry'ubuhanuzi mw'abantu b'Imana mwe. Iri ni ijambo ry'ubugingo mw'abantu b'Imana mwe. Reka tube mumenyera amajambo. Reka mbere ku bapastori. Abapastori nibo bakunda kumenyera amajambo. Abavuga butumwa n'abapastori barigira na Juwa, barigira bajokone ariko nagomba ndababariye. Data arakora, n'ejo azokora, n'uyu munsi arakora, n'ahirya y'ejo arakora. Bya bintu udashoboye bimwe byakunanira, bya bintu wari utegereje ku bantu, kura amaso ku bantu, menya ko data akora. Sunani wabamiwe Sikerote ndakuzaniye ihumure, ndakuzaniye ijambo rivuga ngo data ari ku kazi. Data ari ku kazi kandi aje gukora ibyananiye abantu, aje gukora ibyananiye abashuri, aje gukora ibyananiye amafaranga, aje gukora ibyananiye umuryango. Oya nuyumve ko data ariko arakora, oya tahura ijambo ngo data aracyakora kandi si uno munsi gusa n'ejo agiye gukora. Oh haleluya. Hari ibyananiye
nagomba ndakubwire ngo ndakuzaniye ijambo Imana yabwiye ngo ndakubwire ngo aracakora kandi amaboko yawe ni maremare gusumba uko wiyumvira. Aracakora, amatwi yiwe ntiyapfuye ngo ananirwe no kumva. Aracakora, uko yameze n'uyu munsi ni pakiri. Aracakora, uwo mwana ahora ari umwizigirwa. Aracakora, abamuhungiye ko bose babona ukugira neza kw'Imana. Aracakora, ni Alufa na Omega, n'uwa mbere n'uwa nyuma, n'itanguriro n'iherezo. Aracakora, yabwiye abantu arababwira ngo genda mumubarire ngo genda mubwire iyo mukeke uyu munsi ndakora. Musagiye gukora mu izina rya Yesu. Ntabwo twaje gutika, ntabwo twaje gusokozanya, ariko twaje ngo data akore. Icyatuzanye ni uko tuzi ko data agiye gukora. Ariko Mana yo mu ijuru, ntawotera haleluya n'ukuri kose. Zakari vuga mfukamye ahera cyane muharura imyaka 3 ushake wandika itariki y'uno munsi mpagaze hano n'umukozi w'Imana uharura imyaka itarenze 3 uhereye ku itariki ngiwe imyaka 3 itarenga nutabona igitangaza utari bwabone mu buzima w'iyo myaka 3 nutabona igitangaza shaka ubyandike muhereza ndabyemeye ndabivuze mfukamye ahera nutabona igitangaza mu myaka 3 utari bwagirente utari bwabone haleluya utari bwabonesha amaboko yawe nutabona igitangaza mu myaka 3 utari bwabone uzocuza umaze ngo y'abana yawe niyo cyane siyo ndabivuze ndomowe niyo mpamagaye ndabivuze ndomowe niyo ijuru n'isi Imana ibivuze ndahera hahera imyaka itarenze 3 irarema igitangaza ku buzima bwawe. Imyaka itarenze 3 uravuye ahantu waruri ugiye kuba ahandi hantu. Hari abantu Imana yimuye mu myaka 3, hari abantu Imana yimuye mu myaka 3, hari abantu Imana ikubwise mu myaka 3, hari abantu Imana ihaye akazi mu myaka 3, hari abantu Imana iruhaye urubyaro ku myaka 3, hari ishengero zikomeye mu myaka 3. Mu myaka 3 irambwiye ngo izoba yakudugije yagushize aharengeye cyane ahantu wari umaze igihe. Bavuye muri iki gihugu bageze mu bindi bihugu mu myaka 3. Ariko nta muntu abyumva amatari haleluya. Ariko nta muntu abyumva amatari yindi haleluya. Imana irahinduye amateka. Hari abantu bazoba bafise abana babiri batari bwigere baronka umwana n'umwe. Myaka 3 hari abantu Imana yubakiye ingo zabo ariko nta muntu avyumva. Mu myaka 3 mwe muyarari karambarira ngo izo mbwebwe zari zibaboshe Imana ihagurukanye kwirukana imbwebwe zatuma mudashika mu masezerano. Hari imbwebwe Imana ihagurukiye, hari imbwebwe z'abadayimoni, hari imbwebwe z'abadayimoni. Nukuri kose Imana irahagurutse kwirukana imbwebwe. Irasohoye imbwebwe, irasohoye imbwebwe z'abadayimoni zari zaraboshe ubuzima. Ariko nta muntu wavuga batari haleluya. Irasohoye gira mugenzi wawe irasohoye haleluya. Irasohoye oya Imana irasohoye hanze. Irasohoye imbwebwe, irasohoye mu izina rya Yesu. Kapasite lote imbwebwe zigeze kwibera baraziruka imbwebwe. Abantu niwe batahura imvugo y'Imana. Ndirutse ku mbwebwe ndabona imbwebwe ziruka n'ukuri kose. Imana irasohoye imbwebwe kandi zirasohoye.
izina rya Yesu. Ariko abantu mwabaye gute? Ariko abantu mwabaye gute? Haleluya. Haleluya. Ntabwo twaje gutita. Genda wicarire wisubire mu kibanza. Ntabwo twaje gusokozanya. Twaje gusenga Imana yumva. Haleluya. Oya haleluya. Imana ishimwe haleluya. Ni ngombwa kumenya yuko hari Imana muri repentance cyangwa atayihari. Ni ngombwa kumenya yuko hari Imana cyangwa atayihari. Mu myaka itatu turamenya ko ihari cyangwa atayihari. Mu myaka itatu turamenya ko Imana ihari cyangwa atayihari. Mu myaka itatu turamenya ko Imana ihari cyangwa atayihari. Haleluya. Tapasikelete. Reka kuraba ubuzima bw'uyu munsi ahubwo nabisha Imana yavuze. Reka kuraba ukuntu uyu munsi naho wogira waba atari ifaranga nari mufise mu mufuko ariko imbwebwe zirasohotse hanyuma wakirya atari igituma umusuzugurika ni ukubera imbwebwe arizo zakwitangiye imbere ariko uyu munsi ubwira mugenzi wawe ngo ndasuzuguye imbwebwe ndasuzuguye imbwebwe ndasuzuguye imbwebwe ndasuzuguye imbwebwe zari imbere yawe ndasuzuguye icyo kibazo cyawe ni imbwebwe ndasuzuguye icyo kibazo cyawe ni imbwebwe ndasuzuguye bageragezwa ari imbere yawe ni imbwebwe ndasuzuguye aho umutumire umuhagaze ndasuzuguye suzuguye imbwebwe ndasuzuguye abantu b'Imana ndasuzuguye suzuguye imbwebwe ndasuzuguye icyo kibazo kiri imbere yawe udusuzugure mu izina rya Yesu. Yesu yarabwiye ati genda ubwire iyo mbwebwe maze ndashakora suzugura icyo kibazo mu kibazo kidabandanya n'abandanya ibikorwa n'abandanya porogaramu suzugura imbwebwe suzugura tegeka n'umuntu yiyumvamo ariko abagaya imbwebwe kubera iki kubera ko uriko urasamara kubera ko utabikwega kubera ko utabitahura suzugura imbwebwe. Haleluya. Suzugura niba ari umukene niba ari abagwara niba ari agasuzuguro Imana gusuzuguye mu izina rya Yesu mu bushobozi bwiza yasuzuguye imbwebwe suzugura kubona imbwebwe muri ko urasuzugura ugomba kubakurikirana uri mudayimoni wose uri murozi wose ndamusuzuguye abahagurutse nk'imbwebwe ndabasuzuguye ndasuzuguye muri mbwebwe yose ndabise umuryango wanjye amahoro ndasuzuguye ubushobozi bw'ijuru imbwebwe zari zahagaze imbere ya repentance turazisohoye imbwebwe zabuze abantu gutera imbere turazisuzuguye imbwebwe zabuze abantu kuroranirwa turazisuzuguye imbwebwe zabuze abapasitori kuroranirwa turazisuzuguye imbwebwe zabuze abavugabutumwa turazisuzuguye imbwebwe zabuze abadiyakoni kubandanya bashyira imbere mu byabo turazisuzuguye imbwebwe z'ibyaha turazisuzuguye imbwebwe z'abadayimoni turazisuzuguye suzuguye izo mbwebwe niba hari umuntu yumva ko yamaze kudusuzugura atere haleluya. Umuntu yamaze kuzica amazi yazigwishije n'ubusa aziyumvamo ko ziri hasi munsi y'ibirenge byiwe atere haleluya. Kumpumura ibiganza kumpumura mu izina rya Yesu ndakumpumura izi mbwebwe zari zarafashe ndazikumpumuye ndazikumpumuye akwa kundi Pawulo yakumpumuriye imbwebwe mu muriro ari imbwebwe kumpumura mu bushobozi Imana yampaye turakumpumuye imbwebwe zari zaradufashe zimeze nk'inzoka twafatira idafatika turakumpumura muri iki kigoroba turakumpumura muri ya premise mu izina rya Yesu turakumpumurira mu muriro turakumpumura mu izina rya Yesu turakumpumura munsi ko ndiko ndarema turiko turarema we munsi ko turiko turarema hagarara ku maguru yawe tugomba kurema mu buryo bukomeye cyane
pasikero Imana yo gukora ku maso ngo hishurirwe ibintu biriko biraremeka mwaya masengesho no mu byo turiko turareba wocu ushima Imana wocu ubona ko uyu munsi utabaye umunsi w'ipfabusa Imana yo gukora ku maso ngo hishurirwe ibikorwa biriko birakoreka mwaka kandi wocu umenya ko isengesho ridapfa ubusa wocu umenya ko isengesho ari isengesho nyene kandi isengesho riragwiza ariko Mana we kora ku maso abantu bahishurirwe ivyo uri kurakora toposikerot amen haleluya imbwebwe uyu munsi nzabonye ishano mu izina nimba hari umuntu yumva yagize ikibazo c'ingwara iyo ni mbwebwe yinjiye muri we iyo ni mbwebwe ije kutwara ubuzima bwiwe hagarara nimba uriho ugwaye utegeke iyo mbwebwe ari mu ndu utegeke nimba ari mu kuguru utegeke nimba ari mu mutwe utegeke uyibwira ati sohoka kuko data aracakora n'uyu munsi kandi n'ejo azokora aho uzi hose ufise ikibazo utegeke ariko Mana yacu ariko hari abantu badatahura ivyo Imana iriko irakora hari abantu nimba ari ukutamenya nimba ari Imana iyo ukanizo mbwebwe reka kwigira umusivile cyangwa umusirimu cyangwa umuntu w'igitangaza reka kwigira ikintu iyo ukani mbwebwe twikuvemwo ariko turi muri autorite twahawe n'ijuru data yavuze ngo nubu aracakora nawe uriko urasamara uriko urashima turi muri autorite turi mu bushobozi Imana yaduhaye turi mu cyagezwe Yesu yavuze ngo data aracakora n'uyu munsi nawe uriko urashima tegeka izo mbwebwe tegeka imbwebwe z'uburibwe imbwebwe z'uburwayi imbwebwe z'ibisonga imbwebwe zo kubabara imbwebwe imbwebwe ziri mu ibere imbwebwe ziri mu nda imbwebwe ziri mu kuguru Kelote, ribisike tute keleleta, ribisike lote, pasa kalata rabasike tute. Hakasike lote, ribisike tute. Dada chizobwebwe bisohoke, dada chizobwebwe za mataimoni, dada chizobwebwe zingwara, tegeka izina rya Yesu ubushobozi twahawe ndategeka izi mbwebwe z'ingwara izi mbwebwe z'ubugunga izi mbwebwe z'ibisonga izi mbwebwe z'ububabare izi mbwebwe zo mu mutwe izi mbwebwe ziri mu bitugu imbwebwe ziri mu biganza imbwebwe z'ibinyanya imbwebwe z'ibisonga imbwebwe ndazitegeka ndavuze ngo mwabwebwe murasohoka imbwebwe z'ingwara imbwebwe z'abasimu imbwebwe za shetani imbwebwe z'abakonikoni mu izina rya Yesu ndagutegeka onoto Jesi mu izina urashobora gutera haleluya urashobora gutera haleluya zitatu hari abantu Imana ibohoye akakanya nyene hari abantu Imana ibohoye kandi imbwebwe zari zibaboshe ariko barabohotse mu izina rya Yesu hari lotemene tugomba gusenga ndagomba abantu bose muri hano iminota 30 duhaguruke abakozi b'Imana muhaguruke tukubita imbwebwe mu rwego rukomeye n'ibyaba ngombwa dutora amabuye n'ibyaba ngombwa dufata inkoni hamwe imbwebwe zose zari zaraboshe abantu zibarekure mu izina ijambo ryarindi data aracakora n'uyu munsi ndagomba ahera uyu munsi umuntu wese agenda abona ukuboko kw'Imana